65 অর্থাৎ 65টি बाथौ शिव धर्म संघनि मोनसे गिदिर एनुवेल कनफारेन्स खुंनो थांगासिनो दङ। दा बे एनुवेल कनफारेन्सआव जोंहा सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो थागथियारि जाबाय। बे थागथियारियाव जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंहा 14 अर्थात 14 तारिखआव जोंहा प्रग्राम दङ। बेवहाय जोंहा फिरफिला उरायहोनाय आसाम राज्यो, बेंगल राज्यो आरो नेपाल हादरनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि बिथांमोनहा नुजाफैगोन। लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि फिरफिला उरायहोनाय जों हाबाफारि दं। लोगोसे 15 अर्थात 15 तारिखआव जोंहा धर्म सभा दङ। लोगोसे जोंना महिला अनसाय आफाद अर्थात जोंना आइजो अनसाय आफादनिफ्राय मोनसे मेल जोङो ओइदिनखालिबो लानाय जादों। लोगोसे 16 अर्थात 16 तारिखआव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि CM बिथाङा जोंनि बे मागि पुर्णिमा गेवलां मेलाव बिथाङा जोंनि मेलाव नुजाफैगोन। बिनि थाखायनो गासैबो जोंनि बाथौ धर्म संघनि गासैबो रायजोनि आसाम बेंगल आरो नेपाल हादरनि मानगोनां जोंनि भक्तफोरखौ जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे थारंगुरि ज्ञान शक्ति आश्रमाव जोंनि जे जानो गोनां 65टी एनुवेल कनफारेन्सखौ बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै सहाय सहযোगिता खालामो। लोगोसे जोंनि बिटिआरआव थानाय जोंनि हिन्दु धर्मनि बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायफादों। बिथांमोनहाबो जेन जोंनि बे सभायाव बा जोंनि कनफारेन्सआव बिथांमोनहाबो जोंखौ सहाय सहযোगिता खालामनानै आङो नोंथांमोनखौबो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों हांख्रायहरनाय थाबाय। दिनै देग्लाय थारंगुरि ज्ञान शक्ति जगा आश्रमाव 65थि माघि पुर्णिमा बोसोरारि जथुम्माखौ सानथामनि हाबाफारिजों फैगौ 14, 15, 16 गाबोननिफ्राय लानानै खुंफुंनाय जागोन। बेवहाय आसाम, बेंगल, नेपाल हादोर गासैबो भक्तफोरनि फैनानै जाफुंसार होफैगोन। आरो हाबाफारि बायदियै गाबोन जोंहा 14 तारिखआव बाथा बेखेवनाय, मेन पेन्डेल बेखेवनाय, थान्दै हल गासैखौबो जोङो बेखेवनाय प्रग्राम दङ। बेवहाय जोङो आलासि महरै लेंहर खाजानाय दङ। बिथांमोनहा फैनानै थान्दै बाथा गासैखौबो बेखेवनानै होफैगोन। 16 तारिखआव जोंहा गाहाय आलासि महरै लेंहर जाखानाय दानि बिटिआरनिनो CEM प्रमद बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायखाबाय। बिथाङाबो सफैगोन। आरो लोगोसे जोंहा नेपाल हादोरनिफ्रायबो फैनानै गेदेर गोलावफ्रा धोरोमारि गासैबो सफैजोबखागोन। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गासै हिन्दु धोरोमनि जातिनि हारिनि जेबो फाराग लायाजासेनो गासैबो जोंनि नैबे देग्लाय 65थि माघि पुर्णिमा तिथियाव गासैखौबो जों हांख्रायजोब्बाय। जाति, धोरोम फाराग लायाजासेनो सफैजोबखागोन। उपलक्षे थारंगुरि स्थित आमार ज्ञान शक्ति जितु आश्रमत 65তম माघी पूर्णिमा अर्थात सेंट्रल कमिटिर आमार एनुअल कनफारेंस हबले गई आसे। तात आमार विभिन्न जिलार परा अर्थात विभिन्न राज्यर परा অসম, বেংগল আৰু নেপালৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ডেলিগেট সকলে আমাৰ আহিব। গতিকে এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ এই আগন্তুক মাঘী পূৰ্ণিমাৰ যিটো কনফাৰেন্সত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যেন আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। লগতে বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে আমি অখণ্ড মহাযজ্ঞ কৰা হ'ব। এটো আপটু কালিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰি অৰ্থাৎ 14ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 16 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আমি কণ্টিনিউৱাছলি ৰাখিম। লগতে আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ ডাঙৰীয়াও আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ। লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব এই কাৰ্যসূচীতে আমাৰ গুৰু গোস্বামী দেৱ
তেখেতেও বুটিয়াপাৰাৰ পৰা তেখেতেও আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগতে কালিপুখুৰী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক তেখেতেও আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে মই সকলো ৰাইজক আমাৰ এই শুভ দিনত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যেন আমাৰ এই মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে যিটো পাটৈ শিৱ ধৰ্ম সংঘৰ কাৰ্যসূচী সফল ৰূপত ৰূপায়ণ কৰাত আপোনালোকে সহযোগ কৰে যেন আমাৰ বিশেষভাৱে বেংগলৰ পৰা আহিব আৰু আমাৰ নেপালৰ পৰা আমাৰ ডেলিগেট আহিব কালিৰ পৰাই তেখেতসকলে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব গতিকে ধৰ্মৰ এটা আমাৰ বিভিন্ন কাৰণত ধৰ্মৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ মাজত ভেদ যিটো ৰাখিছে তাৰ বিষয়ত আমি বহলভাৱে ধৰ্ম আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু হিন্দু ধৰ্ম কেনেকৈ আমি আগন্তুক সময়ত ৰক্ষা কৰি আমাৰ নিজৰ ধৰ্মৰ স্বৰূপ হিচাপে চিন ৰাখিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি ধৰ্মৰ এটা ডাঙৰ এটা অধিৱেশন আমাৰ মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম সকলোৱে যেন আপোনালোকে আমাক সহযোগ কৰে ধন্যবাদ